Požarevcu u saradnji AB Play Sporta i Sportskog saveza opštine Požarevac organizuje turnir pod sloganom Be Active, odnosno Budi aktivan. Prvi basket ostavili smo vam dužni izjavu Rajkovića, ali sada je sve u redu. Evo, pored mene je Marko Mićunović, kolega sa Arena Sporta. Marko, čestitke. Njegova ekipa La Taqueria, jel tako? Dobili ste blok 37, čini mi se, ajmo malo da čujemo utiske tvoje. Odlična igra, dobro igraš, mogu i da te pohvalim, fizički se popravljaš, dovodiš se u red. Ajmo malo da prođemo sve ovo. Igrali smo već nekoliko turnira vaših, Soccer Bet, sada AB Play Sport, stvarno pre svega jeste izlizano, ali sve pohvale za organizaciju i za Vojna i za ekipu. Turnir izgleda na jednom visokom nivou i drago mi je što onih U23 turnira, mi smo nekoliko puta pokušavali, nije išlo, sad smo konačno sklopili kockice, odlična atmosfera vlada u ekipi, tako da ekipa blok 37 isto sam nekoliko puta igrao za njih, kvalitetna ekipa, pojačali su se, ali mi smo izuzetno dobro raspoloženi, čekamo meč sa Krupnjom, pa ko u čuda veruje, taj čuda stvara, tako kaže. Odlično, želimo dobro zdravlje i srećnu nastavku. Takođe. Hvala.